Il-Professur Jane Somerville magħrufa fid-dinja medika kollha bħala waħda mill-aqwa kardjologi faħret il-Gvern Malti kif jinsab organizzat tajjeb ħafna fil-ġlieda kontra l-pandemija tal-Coronavirus. Dan għamlitu f'intervista fuq l-istazzjon tal-Partit Nazzjonalista. Il-professur saħqet li tinsab impressjonata ħafna u li pajjiżna ħaqqu kull tefħir għall-mod kif qed jirnexxielu jikkontrolla s-sitwazzjoni. I'm impressed how well Malta has done. I really am impressed. You really have had relatively few cases. You haven't actually taken up lockdown as extremely as our government has made us. I think you seem to be ready. I think Marta Day seems to be very well organised, as far as I can tell from my colleagues, and I think you're to be congratulated. And I think you have a very good Minister of Health. I envy you. Il-gazzetta kulħadd irrappurtat li mindu l-pandemija laqtet ukoll ix-xtut tagħna. Il-Partit Nazzjonalista spiss ipprova jagħti l-impressjoni li xi partija oħra mis-servizzi tas-saħħa mhix taħdem sew jew inkella mhix attrezzata kif meħtieġ biex tiffaċċja l-isfidi tal-imxija tal-Coronavirus. Dan anke jekk bħalma qalet il-Professur Somerville, in-numri jiġġustifikaw u jagħtu tifħir kbira lill-isforzi Maltin fiċ-ċirkostanzi li huma meqjusin bħala straordinarji madwar id-dinja kollha. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.